आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोथमान बिरेन ngasi लम्फेल पाट रिजुबिनेशन प्रोजेक्ट की सेंगो छागिलिबा सिंग यंगसिनख्रे चांदेल जिला द विकसित भारत संकल्प जत्रा ngasi हौख्रे मणिपुर थोलु इरांग ngasi केंद्र राज्य सरकार अथु मतम दा वारिसिन पुरंगनबा सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी पल्लव सेन गुप्ता ने तकसिल्ली मणिपुर दगी मुंबई फावो चटकदौरिबा कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय जत्रा की स्टिकर ngasi इम्फाल द फोंख्रे अमसुंग केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अमसुंग माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री श्रीमती जुबिन इरानी नुमिनेनी की खोंगचत ngasi सऊदी अरेबिया द थुंख्रे मुख्यमंत्री नोथमान बिरेन ngasi लम्फेल पाट रिजुबिनेशन प्रोजेक्ट की सेंगो सागलिबा सिंग यंगसिनख्रे लम्फेल पाट सेंगो सागलिबा सिंग असिना लमदमस इकोसिस्टम अमसुंग मफम असिदा लेबे मियाम द हेना कानबा पिरगनी मसी अथु मतमदा लोइसिनदुन मियाम गी मियंगफम ओहेन अकन थबक लौखटली खोंगसेदुदा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री एल सुसिंद्रो वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबो न्यूमा एमडी प्रोजेक्ट असु पाइखटलिबा मरी लेनबा ऑफिशियल कया सुसरु याखी लेंगांग न पाइखटलिबा स्कीम सिंग असि मियाम न निंगथिन खंगमिनदुन कानबा लौमिनसि हाइना मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष थोकसोम सैत्रबतन हाइदी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMGAIY कार्ड ngasi माकी मयुमदा यंथोपकी थोरमदा अध्यक्षना हाई लेबाक असि मियाम गिदमक भारत सरकार एवं राज्य सरकार न तोंगान तोंगान बस स्कीम सिंग लेप लेतना पाइखटली स्कीम सिंग असि मियाम न खंगलबस अवेयरनेस वारपना कानबा सिंग असि मपुंग फाना लौबंग ngамदना लेरी मसी अखोई पुन होनमिनदुना अमगा तेंबांग मिनदुना पुन खंगमिनबना होनसी अदुगा स्कीम सिंग असि कानबा सिंग असि मपुंग फाना लहोक्सि आइना श्री सैत्रबतन फोंगदोखी मणिपुर असे अखोई पुनमकिनी मसिबु थुगाइनबा सिंगनबा क्या लागलेबा सिंगाक्थोक्तुना अखोई पुन्ना लमदम असिबु कन्मिनसि हाइन एमएलए मयांगलमम रामेश्वर हाइरी मणिपुर की हिस्टोरिकल फीचर फिल्म लेबाक निंग बहिरा चंद्रंग असि कोनु ममांग द लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MSFDS द प्रीमियर सु उत्पगी थरोम द एमएलए ना वफम असि फोंगदोखिबनी मागना हाई अवाना मणिपुर बु खुदुम चंदुना चाही 3 खुंथाको मतमदुदा अवागी मखुतगी मणिपुर बु कलौबा सिलमदम असि ओइना अचोबो माई पाकपनी असिगुम्बा पुवारीगा सागोनबा वारी सिंग सिनेमा ओइना पुथोक्तुना रेकॉर्ड थमौगी तंगाई फदबा लei मसिना तुंगदा लाकदबा मिरोलदा अचोबा कानबा अमा पिरगनी भारत लेरिबा मिपुंग खुदिमक मसाना मसाबु मरुमदोम लेप्सेदुना चौखटबा भारत नम ओहेनबा सकाना पांथोकलिबा विकसित भारत संकल्प जत्रा चांदेल जिला दसु ngasiदगी हौख्रे पेना सिंह विलेज मल्टीपर्पज हॉल द पांथोकपा थरम मदु जिला असकी डेप्यूटी कमिश्नर मयांगलमम राजकुमार हौदोखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चांदेल नसिना पांथोकिबा थरम मदुदा जिला असगी DLO सिंह याउना तोंगान तोंगान विभाग सिंह स्टॉल 13 हांगदुना सरकार ने मियाम की दमक पाइखटलिबा तोंगान तोंगान मसाखोत थौरांगी स्कीम्स की मतंगदा कानबा सिंह खंगहनखी थरोमदा श्री राजकुमार हाई केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने मियाम की दमक मतम की लाथोरबा स्कीम्स की कानबा मियाम फंगनबा लेंगाका पुना जमीनबा थरोम असि पांथोकपनी थरोमदुदा जिला के एडिशनल मजिस्ट्रेट MD फिरोज खान SDO N प्रीतम याउन तोंगान तोंगानबा विभाग सिंगी ऑफिशियल सिंह सुसर उयाखी विकसित भारत संकल्प जत्रा के सरुक अम ओइना मणिपुरी पांगमी मंगाना साबत टीम मंगा सि मध्य प्रदेश चटख्रे खोंगसेट असि इन्फॉर्मेशन अमज ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की मखादा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इम्फाल अमदी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नेपाल भोपाल न सिनबनी मणिपुर थोलिब इरांग असि केंद्र सरकार अमसु राज्य सरकार अथुब मतमदा वारिसिन पुरंगना होनफम थोई हाइना सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी पल्लव सेन गुप्ता हाइरी इम्फाल द पाउमिसिंग उनबदा पल्लव सेन गुप्ता हाई मणिपुर द थोलिब इरांग असना मरम ओइदुना मिहान मिपुन क्या थोकलिबा अमदी अवा अना क्या थेंगनेरिबा सि सीपीआई ना याम हक्सिन लवी मणिपुर लेंगांग राज्य असता हौजिक थोलिब इरांग असि लोसिनबि मतांग खनना बराहति दल सिंगी अपुन मिपम पांथोकदबनि हाइना सीपीआई ना दाबी तौरी मांगना मखातान हाई लाकदरबा संसद की मिखलदा दल असिगी मिरेप थागतकनी थौबाल जिला दा हेंग अयुक पुंग 5 दगी निमिदा पुंग 10 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी कक्सिंग जिला दा अयुक पुंग 5 दगी निमिदा पुंग 9 फावबा बिष्णुपुर जिला दा अयुक पुंग 5 दगी निमिदा पुंग 9 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी
tabiriba pawasi Akas Bani Imphal dagini tha asigi tara mari dagi hauduna Manipur dagi Mumbai phawa chatkadoriba Indian National Congress ke Bharat Jodo Nyaya Jatra gi sticker ngasi Imphal da leiba Manipur Pradesh Congress Committee office ta phongkhre sticker form gi thorm da saru yara dun handagi Mukhyamantri amde CLP Lusingba Okram Ibobi na hai lamdam asimhau sagum ingtapa amade santi leiba lamdam ama ohenba Congress dolna akhak palaitan honari Shri Ibobi na hai democracy की value की constitutional provision मैम सिंह लोई न violate तौर मैम पूर्ण मक्सिंग से justice तौदे justice पामी है न राहुल जी लापिगदोरी बनी श्री राहुल जी ना कांग्रेस के वर्किंग कमिटी ना top decision making body ना मणिपुर दे हां न फाउगोन खमी बिसे कोई मणिपुर के दिफाई दे हेन लायक फबनी aduna Manipur da leiba asumba pamba praja section pudinguna tangtara mari dagi haugadoiba Bharat Jodo Nyaya Jatra se asimakin phanaba mayam cooperation PBU Bharat Jodo Nyaya Jatra asi rai jatra mangagi zila samaga tara faurga chatkani hairi jatra asi March kunda Mumbai de thungani jatra asi Congress ke makok thongul singba Rahul Gandhi ne lusingani Econet wang na hairok na numajing khuding lep na chatharakpa hairok wangjing turel singdobagi thabang asi su hairok patu khun lekai gi turel mapada pangthoki thoromod Econet work amadi Women Development Committee hairok ka punna khusam na pangthokhi bani Loktai khorje luki mapan chuba komon thorom Imphal Manipur Press Club tangasi pangthokre thoromod da lup asigi se phong lokta khorgen dipan sub edition phong kibaga loinana Tongbrom Daneswar Singh iba samba naha lamganba sayang dai su phongki tharumadu da ani suba 2000 jaw ningsing khorirol mana sahi asi oina aiba salam tomba singh de piki amadi ani suba wangu khongnau khongjom parba mana na sesekbi mani devi de piki mana sing adu da sale certificate amadi lengan pi sing yauri Bisnupur jila gi lemaram de leba AC Girls Hostel amadi waroi sing da hangba relief camp sing da ngasi Pungning wakal gi laina gi matang awareness program ama pangthokre maduda ICDS Imphal city official sing Mothers Care Children Hospital gi Dr Singh amadi lam as da khang herbe mi kyana wangang khi ing tapa amadi prupcha sing mrakta nukhi chana ne hingmina ba lamdam ama oina bagi damak khunai gi yahol eo oma sagana ba yakai paujel pudura Manipur Youth League mayol na haukiba December kundi hauduna chatharakpa Aikhogi anoba langon gi paujel pubalam sang khongset laglebele pakpak panimita miang bifam amaga pangthopaga loinana loisilagani hairi masida warip kaya leba miyam na punna lobi nagani maram aduna Manipur University complex pangthoka doriba loisin bigi thoromais da raija asida leiriba mipum khudimangna soidana saruk yabinaba mayol na hairi raija asigi tongan tongan phamsing da security force na thibu hombagi thabak ngasi chathakre Imphal jila gi Sagolma police station gi manung chanba isi kha awang le kai gi yumthong kuthra mangarom danga si ayuk pung taruk makhai degi ayuk pung nipan phauba thibo hombi gi thabak chathaki adumainamak mifami pun gi paudi leite Kaksing jila da Sugnu police station gi manung chana leiba Sero bazar amasung Sero mamang le kaida thibo hombi gi thabak chathaki ngasi ayuk pung 3 tagi ayuk pung nipan makai phauba chathagi ba operation adu da yumthong kuthra mangarom gi myoisa maga tara masak khangthoki Imphal West amasung Kangpokpi jila da thigum gi thabak chathabada khusu khulasing phagat ki haina Manipur police ki cherol lamana hairi Nongsu Bengal gi Nadia da thasi kundroti kundipan phawang thokadoriba East Zone Senior Men and Women National Football Championship gi damak Manipur gi sanor khanbi trial kam selection pangthok lagani Lelong sajing de leba Mingle Club ta thas ki tarama thoi amu tarani thoi pangthok kadoriba trial kam selection asida affiliate torba club amu association singna makhoi gi sanaroi sing thas gi tara phawbal thabirang ba Manipur Football Association khangal lakli tara mari suba Imphal Senior Women's Football League ngasi artificial turf ground lamlong thongong na sanaki ba match ta Kangsup Road Young Physical and Sports Association na Manipur Police Club pu panjel ani amada thoikre atopa match amada Women Football Academy na Youth Welfare Club pu panjel amasino da maiti ba piki Akas Bani Imphal dagi pau tabiri Kendra gi Women and Child Development amasang Minority Affairs Mantri Smriti Zubin Irani niminini khongchatanga si Saudi Arabia da thongkre khongset asida Kendra mapa thom Raja Mantri V
Muradi Dharan Suloinari. Kongset Ashda Lebak Ani Oibahas Agreement and Kunmari Sai Tonagani, Srimati Zubin Iranina, Jeda the Pangtokadaba, Ahumsuba, Hals and Umrah Conference Kahudopit Home the So, Saruk Yagani. Kongset Asina, Barat Amde Saudi Arabia, Ani Marta Lainer Bamari, Henasil Halagani, Amadi Tongan Hiram Kayada, Makatana Zaminaduna, Amaga Amating Mang Pinabagi Mari Sachil Halagani. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित इनी खोजता था असि तरह मंगादगी मेघालय रसत कदौरी माक अहानब निमित्ता मेघालय की तुराद पांगथोकदब मेघालय गेम्स 2019 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न हौदोकनी मथंग निमित्तना शिलोंग द पैकेट पर तोंगान बचा खोथरंगे प्रोजेक्ट कया राष्ट्रपति ने संगागनी राज्य की मुख्यमंत्री कोनरा के संगमान हाई राष्ट्रपति खोंगसेट असिना मेघालय गेम्स सरुक यागदब नहासिंगदा हेना थौना पीरगनी Games asi tha asigi kun phawa chathagani masida tongan masana tarani thoida sanaroi lesing ahum henbana saruk yagani khasi zentiam sungaro phuruki oina natki masane singchu games as utkani games asigi damak Meghalaya sarkana lupa koti kulumdoi hena kaithokle New Delhi ki bigan babanda haying pangthokadoriba Nation Primary Agricultural Credit Society ki mega conclave ta kendra ki griha amasung Cooperation Mantri Amit Shah na sababati oigani. Cooperation Mantralaya na Nation Cooperative Development Corporation Pundasindra Pangthokadaba conclave asa Rajam the Union Territory Pumnamaki Cooperation Department ki Principal Secretary Singh amadi Cooperative Society Singh ki Registrar Singh saruk yagani. Mifam asida Jana Aushadhi Kendra ki makhada drug license phanglaba pharmacist Singh su saruk yagani. Pradhanmantri Bharatiya Jana Aushadhi Kendra makhada miyamda apaba makhalgi hidalang thaksing ahongba mamalda open market phanganduna lakli hauji phabu aina generic medicine resing ani hena amasung surgery da sijinaba khusu khulai chahum hena kendra sing asigi khuthangda miyamda ahongba mamalda phanganba ngamle hairi Kendra Sarkarna paikhat liba initiative asigi makhada primary agricultural credit society singda makhogi sel thungi phibam phagat hanaba khudungsaba kya su phanganba ngamlagani Masigi mathakta laibak asta lairiba lawmi singe senbilom phagat handuna kungang singda thabak phanganbagi sangso hengat halagani hairi Lagliba numin ini humni asta awang barki mafam kya ingbagi sang henjilaklaba yai haina med department na hairi Cherol amada hai ai omasu numidangi matamda Punjab Haryana Uttar Pradesh Rajasthan Himachal Pradesh Uttarakhand amasung Odisha da lasil kung na thagani laibak aski raija khara amdi Union Territory da ingbagi sang Celsius degree taruk tagina mapan phabu oigani hairi Tamil Nadu Kerala Lok Sabha Rajasthan Uttar Madhya Pradesh amad Andhra Pradesh ki Kha thangba samudra khongban singda akhak arau yauna lagliba numit mari mangani sa nung suraba yai Bangladesh ta laibak adu tarani thosuba sangsad ki mekhagi bothada nakre bothada ba horpa matamda bothada bi sang yamna nemki adubo nungthil da tapna miwesing thona raktona bothada nakhi bot ayupung taret tagi hawro nimidawn pung mari deloi sinki laibak as election commission ki secretary Jahangir Alam na hai nungthil pung ahum phawbada bothada nabi sang sada Kontare dasmik ama manga oiki Sar ki mafam singdadi man bothadabgi sangyamna nemki adumanama khungangi mafam singdadi sarga yengnarubada chang khare hena bothadana ki mikhal asda leba ki tongan mafam singda hingsa ki thodo kaya thoki mikhal asda tongan ba dol ko nipan gi mirep lesing amaga chama panumdra mathoina Vidhan Sabha kendra chani mapudra mapanda mirep oiri haujik arobida maroi pau amuk hanna Mukhyamatri Nathom Birenangasi Lamphel-pa Rejuvenation Project ki sengwa sagaliba singyeng sinkre Chandel Jilla da Biksit Bharat Sankalp Jatra ngasidagi hokre Manipur tholib irang asi Kendra amus Rajya Sarkar athuba matamda warishin purangnaba CPI gi National Secretary Pallav Sen Gupta na taksilli Manipur dagi Mumbai phawasa kadoriba Bharat Joro Nyay Jatra gi sticker ngasi Imphal da phongkre amasung Kendra Women and Child Development amasung Minority Affairs Mantri Smriti Zubin Irani numin ini khongchatangasi Saudi Arabia da thungkre Paulo Jare